Kabene pala wesikwamchwephe kodwa mfamhlaza hlase zibashise shisa basemzini small bottle kapala poison udadla kudwa amadodana udlula bejana umfana ongenamona amadoda khuphuka mfadlangisa khuphuka phase emafakatini sadunusa bejabule bathi bazawudla inyama kade izingazendoda cofa amakotela hayibo izingoma mpela yeyi wematentombi wavota wena kwelakuni Mfondini uyayibona intuthuko vala ngensimbi mfamacetshane nawe wavota Mfondini uyayibona intuthuko kwelakuni hayi kodwa Mfondini nami sengiyabona kuyakhanya kancane phansi le mahlathini eGumatane ngiyabona sekukhona okuncane ngiyabona kona sebewufakile umbani le mahlathini unjani wena mfamdletshe unjani madala wabhala ufonje wathula wathi du unjani kamaphumulo hayi ngapha emampondweni ikhona intuthuko nangona igibela ijongi njisa kancane ugesi sinawo pha liqunukelayo amanzi swabanga nenkomo nomgaqo wakhona ugogeli vele usiyabona khona irobhothi lesintyo phakathi emgaqweni ijongi limile lapho ayenzama ukunyusa amagawu singeke ndiyagala ngale nto unjani ngapha emzimkhulu yabona nako kuyakhanya kancane ngale Sasbotela